Bishop Samuel Mbithi kathita wa makanisa ma Full Gospel ya Tanamwingi ni wamienda komiti ila yolotilwe ni musumbe ya kuthuima na kuthungulula makomishona manza mayosa kwani na mivaka IEBC kwithiwa mena wiananu na wendi wa Kenya ngoni sio kathita ni wakathi etambe ya kuolotwa kwa komiti ino aiweta undu yotwa uvetanga nthi ya Kenya kulikanthi ni wathina wa kikatiba kana constitutional crisis aimenda nzameno kuthukuma vate kwa nanga ivinda ni kana kuikithia ivile ile itena tongoi kwa itumi ni siakwata na usakwani uitwa iwa ni siakwata kana kukwata atongoi na kusukumia maendeleo. Ben Musau na mauvo. Bishop Kathita ni wakathia itambia ya kuolota komiti ino na ila ikwitha na kivalua cha kusevya nzama nzao ya usakwani na mivaka IEBC aiweta tavena isio mbingi siethitwa itena atongoi makuithukuma kwevinda itinawamo maatongoi kutiwa ni thayu na angi kuolotwa maofisini kivathukanio ninotani nundu akwetha ni mwokane kana ni nene mawoni makwa yulwa kindu kila kiende ndini wa Kenya niketha ni wa Kenya na kindu kinu ngwenda utunga muvea kwa koti nundu aketha ni namimie kindu kila kinasiite IEBC kuniwa na omituki nake president ningu mutungia muvea oso ivinda mituki aniva commissioner sialama IEBC bote na muvea munene na ni andu asimu nikumekwetie muno asima naniviwe nundu na momeo na wia wo akutethia andu ala makana tethea cia ndini wa kila constituency na ndini wa kila ward ndini wa mivango yo ya unyivani nenda kwasia usu imetambia nene muno ni kwethwa pena ilungu cia kisiasa atongoi ala maigo nenditwe matevo nondu wa itumi ciike vathukanio nendi kwa kana kutiwa ni thayu na lungu ici ni ciethitwe ciina mathina nundu na vatama ala mailite mutongoi ta mambasaris na maundu angi ma maendeleo ila bethiwa kwina vata wa muthemba ucio methia wa mena umu munene wa kumanundu ni ula matonotwa ya vata wo kwethwa unyivani imwike maanengwa mana wa univana makaniva mundu ungi mela kivila kyethiwe kikithei unge ina thina na muvango ucio ni wikikie museo ni kwethwa yuyo namo ni mekukwata atongo inundu wa itambia yu president wosie na court nayo ya tumavethi wa nanzia ya president ya nzamesu mutavania uyu ni wamienda komiti ino kuthukuma kwa wianiu wikiku na kwa ngoo ya kwenda nthio ovamwe na kuthukuma na mituki ila itonyeka ni kana kuseuvya nzama ino anu ma Kenya ni matue mametelete muno na ve mawikwatio amwe ala methitwe menamo nundu wa kwalania uwo wa monivani ala membe wo nundu ni monivani maingi tuisovika ila itawa general election ni kwithia wo monivani oku kati na mena mwanya wa kuandika andu no matethecia na mama niwe na andu acio nitukwatia kana makami va andu acio na andu aikiku ala mena Kenya ndini wa ngocio ugeza kwithia ethwani mundu woka kula mai ayenda ena vata ucio ni woswa na nundu wa kwethwa mundu ucio ni mwikiku ndethwana lugha ya kuwa chai kana kunya mbesa kana sindu cia muthemba ucio nundu sindu icio cianangite mbinge ku Africa na mundu ucio ethwe mundu wendete nthi yake ya Kenya oingi ni wawenda muveo lokonete wandikithia wa ivandi kuikithia ni wathukuma mwene nthi undu vatonyeka ni kana kuikithia Kenya ni mekwatia ivandi
kwena andu ingi millions bingi cia kenansi ugethe anandu mekalao kena na maatuika kena nundu maina ibande nundu kibande nikyo kitwikitha cia mundu kenani na nundu akethwa mundu ndi na kibande ena haki mbingi utenacio ndosa ndabingwa account bengi na ndakuna kula na ndeka maundu angi koyu ningwenda andu ala mausikana no bo wa ibandi undu ito no kwatikana na mauze ethia ni manenga Kenyans anu makenya onde manenga ibandi ala meani ya kunengwa nikana uze ethia tuyivye na foreigners matailo kuna kula mataile kwika development mundu tosa title deed na mundu tekali ukethe you are a foreigner in your own land yukondo akitumiki ningwenda oku recommend okwandaiya nekana uzethia na ministries enenga na ibandi nekanenga ne passport maundu acio namo nimekwa the necessary speed. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nye nita wa Ben Mosau.